Ja mislim da je, ne mislim, nego znam da je Dejan Nastić je napravio, on je napravio ovaj hotel. Sam ovaj deo postojeći i ovaj prvi smeštajni. Oni su to radili za svoje poslovne prijatelje u sezoni, a u van sezoni za svoj rad. Balkana bila divna. Što zna se šta je radila, pa Janča je u Djepsica. To je bilo automobilsko preduzeće koji su se bavili uvozom automobila. Od prioritet im je bila Škoda, jer ta je bila Škoda, za auto, kao sad, ne znam šta. Škoda i kamione, takve kamione uopće. Ali bilo sve to vreme, radilo se, sve to tražilo. Sve pa to radilo, nema šta. U van sezoni. Nekih 30-ak ljudi je neki optimalni broj koji ima. Mora. Troje, četvore cepci, 3-4 sobarice, 5, malo kuvara, malo konobara, 30-ak. A inače u sezoni ovo je bilo i 80 radnika. Ja kad sam bio, bilo je 80. Ovaj deo restoranski je. Oni su to napravili. Jedino što je restoran nije bio onoliki, bio je manjeg obima, ali dobro. I ovaj prvi deo smeštajni. Pa su kasnije, kad je tu vidjelo da su komercijalisti, da to može uzme neki dinar, oni dozidaju onaj drugi deo. Ovo je sve postoji. Malo je proširen restoran, koliko se sjećam, i ovdje terasi, i ovaj kafe bar, i on je malo proširen. Inače, ovo dole sve je bilo. Sve je bilo, to je Balkanja tad i agregat kupila, jer ovdje je problem struje. Ali dune vetar, žite se ukrste, nema struje. I onda je Balkanja kupila agregat, znate koliki je agregat dole? Brodski motor. I oni su to kupili. To je radilo tako, lepo je to bilo. Ali bilo lepo, drugo vreme neko, sad, nema to.